study of food chains helps in understanding food relationship and interactions among the various organisms in an ecosystem. The food chains transfer energy and material between various living components of an ecosystem. The study of food chains helps in understanding food relationships and interactions among the various organisms in an ecosystem. The food chains transfer energy and material between various living components of an ecosystem. Tamuso. Kay haige? Si matang si kay haidono ay khangdre si tiyeng view ba? Ibungo bema. Nangna pikta piklengay dadi ay na khara to ojo takpi bangamame. Hojekti nangsu class 10 haido thadoro bane. Nabungna lairik ningthina tama bosunate. Lockdown sina maram oraga nangsu school je kadre dana. Nangi namanabi tarubi hita chatlaga habetang tanaro gero. Hoi tamuso aduna phani ai moidon chatlaga tanaruragi. Hoi phare tanaro. COVID-19 laichatna maram oraga sagai natei mari mata amadi marup mapang kanamata yum ase chambirakanu. Waro biro, stay home, stay safe. Kaitore adu yam thuna leidi. Tamuso Taribi hogi thongandane kanamta chambirakanu na che thelambadagi ai tawpham khangdadana prap yumda dum hala abani. Adu dise Tarubiga phone da pa phongnaro. Hello, Thoibi. Khoi school gi oja sing na online class sauri ai kon tar ke ko. Angang sa mathang side khoi food chain amu khana siko. Eigeedi Kadai. Eigeedi Kadai. Eigeedi Kadai. Eigeedi